sangre! Tinapalabas, naragsak ni Lolita, gaputanam na maing na amaragsakan met ni Esteban, ni baga na nga aginawen. Ngem anyan, tadi na meten nakasarita itinasayat ni Don Esteban, gaputakas lakanayon nga adda kagura na. Mariribukan met dagiti mannalon, gapu iti kinainget ni Don Esteban kadakwada, ngem awan maramidan da, gaputawan met sa bali nga umakaranda. Iti may sa agundaway, dinamag ni Pedrita, no imbagan ni Lolita iti asawa na ti posible a panaginaw na. Imbagan ni Lolita, adi na matsimpuan ni Esteban. Iso a pinalagipan ni Pedrita ti amo na babae. Arumbang lang na ibaganan ti marikrik na iti bagina iti asawa na. Iti panagsarita da Don Esteban kan Benito. Kalat analagip ni Esteban ni Lolita, tadi na makita iti bilya. Nakapungtot adagos, idimbaga ni Benito ang naglugan iti kalesa. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Sapulen ni Sika. Ha! Amangang no agar-aramid iti milagro ni Lolita. Sige, senyor. Sapulak ni Senyorita Lolita. Diantre! Ha! Talagang sakit din na traidora dahi dyan na Lolita. Saan na kayo mat nga ta traidoren ni Senyorita Lolita, senyor? Ketno kastaunay ti panagayat na kada kayo. Pudno ka di dayta nga ibagbagam, Benito. Ha? Medyo, senyor. Medyo matlagayam, Benito. Saan ka nasigurado? Mala, agrobwater ni Sika. Sakayam ni Brutus, tapno na daras na magapan ni Sika, itinapanan ni Lolita. Ha! Ha! Saan nagmutla na makaid na Egevilya? Iso na mapan ni Siak iti away. Agwanawan ni Siak iti kataltalunan. Hiya! Hiya! Nagpresko ti angin dito kataltalunan, Ama Josep. Ay talaga, Mat. Napintas ti agpareer dito sa Senyorita. Nangruna no kastoy akalkalpas ti panagane. Well nga, Rod. Kumusta kayo magtan iti purok, Ama Josep? Ay, no siya, kawan ti problema, Senyorita. Humdas mat nga ta, pagbiag ko dyan na bati apampan ko. Dagiti kapurokam ngay, Ama Josep. Ay, sus, ay narigati kasasad dagiti inna para bantay kun para luto iti pagtaangan, Senyorita. Narigat? Apay ako naman narigat. Ay, adu itati pasaray maminsan laamangan iti agmalam. Anya? Pudno ka didayta nga imbagam, Ama? Ay, sus, sana nga agparparbula ang Senyorita. Pudno nga adu ti awan ti maisa ang da Senyorita. Gaputay nala ni Senyor Esteban ti nasursurok nung ti maiparbangabang da. Oh, kaasi damat. Ama Josep, mapanta iti purok. Kasaritak dagiti kaarubam ijay. Malangarod, Senyorita. Kumpet ka kanyak, talay-tay taditarang tayo kayo. Ay, naunag matbasit, gumugong tisirok tirang tay. Iswa delikado, no adamatnag, Senyorita. Kasta? Agad nagtangarod, Ama. O sige, mapantan. Anya, si Maruno kanyak ni Senyor, idi nagpadayaat? Wan, Benito. Sigurado sinurot na ka. Saan ko nakita ni Senyor, Sa maysa, sa anak-anapan ijay purok, dagiti mannalon. Ang mga nuijay tinagturungan na. Wan nga ta, nakitam ni Lolita? Saan nga, Rog? Nilakit ni Senyor Esteban ti makakita kan ni Senyorita.
Ang mga no ije purok dagiti mannalon tinapanan na. Makamuditan no iso ti makakita kini Lolita. Masigurado, dosain nan tumanain. Saan kumamot ta ang mga no maalisan ni Senyorita? Sa anak amamati masikogan ni Senyorita. Kung kunana lang tapno saanen akaluksaw ni Senyor no kasta pumanaw adi agpakpakada. Anya? Kasta ti atak mo, Benito? Unmay! Nautag ni Senyorita Lolita. Isuasan basta masarakan ni Senyor. Amangan no ilemlemengan na paikit din ni Senyor Esteban. Agwanawan lang ni siya. Itinalawa na kataltalunan na matanawagan manipod dito itorod. Ispirar, istalyon. Agwanawan ni siya, babaen to'y teleskopya. Ado ti labrador, nagsuksukay katagiti talon. Saan na nagaraw ni Sika, istalyon? Agarab lang ni Sika dito'y karotan, Siripan ni siyak ti entero na kampo. Dagita labrador na agub-obra ita, ti makuna ni siyak na mapiyar. Ngam, aldo dagiti agigan dito yung asyenda ni siyak na indigno di konfianza. Dagijay na personas ti paespia ni siya kini Benito. Ni Lolita, mi esposa. Iso dayjay magmagna itayan dagiti nakapampan nagarami. Nukasta, itayan dagiti mannalon ti tinorong ni Lolita. Anya ti obra ni iso di tagranja. Vamos, estalyon! Hey! Hey! Ya! Ya! Mapantay na yan ni Lolita! Ya! Ya! Ha? Mang Josep, ni Esteban tinakakabalyo nga agturong dito Jesus, kasanon, senyorita. Kaino naman di na amo tiyo umay mo dito Ang mga nakapungtot na ka. Sigurado day ta, Mang Josep. Iso apanawan dak dito tapno di tayo mairamraman. Anong senyorita? Darasam, Mang Josep. Panawan nak dito dito yak lang, senyorita. Porque mi esposa. Anya tararamidan ni Sika dito'y granja. Mi esposo, dispensame. Masiguranak Villa, iso na panunot ko ti imay dito. Tonta! Irresponsable ni Sika. Mi esposo, maawatan na... Awanin ti ado na palabras mo. Hala, sumakay ni Sika dito'y likodan ni siya. Agluganak matlang iti kalesa, mi esposo. Inarkilak ti kalesa ni Pipito. Porke? Asino dayjay naagnaga ni ti Pipito? Tay inauna nga anak damang usep, mi esposo. Dayjay viudo? Nasingpat ni Pipito. Punta! Maniobra! Anya pa'y laeng dararamidan ni Sika? Si mi esposo. Ama Josep, pakibagayo la kuman ka ni Pipito asa anak kun nga aglugan iti kalesa na. Uray kat intad kun ti arkilana. Uwan, senyorita. Mi esposo, di mo pasiwat ang ti kabalyo. Ang mga naman din naga!
Day dura! Kamalalan ni si Kaday Jay na pipito? Anya! Diyos ko! Nagkamali ka! Sana po no ti suspetsam! Tulka! Hindi na po man kabilan. Ang mga wala. Ha! Natumba ni Lolita! Pedrita! Pedrita! Umaya kon, senyor! Anyat mapasamak ka ni senyorita Lolita, senyor! Nabanog siguro. Asikasuan di sika. Ikan ni sika iti agas na para ulaw. Tapno makaput niso. Huwan, senyor! Ay, senyorita! Senyorita! Inak mangala iti bulong ti bayabas di tarwar. Iso ti galgalak nga ipaangot kan ko, ana. Manang Pedrita. Senyorita, agyamanak, nagsubling ti puot na. Ay, di ka aksangit. Apay, anya nga may tinapasamak, senyorita. Ayan ni senyor mo. Napanan iti kwartuyo, makaungungat. Anya ka di tinapasamak? Ibagaktukan ka. Tulungan nak. Itulod na kijay kwarto para bisita. Ijay pa ilang ti pagkwarto Anya? Ni apay nga rumbang nga iti kwartuyo iti asaw. No, manang Pedrita. Saan naglakit niya kaya ta makita ita? Anya? Alan, itulod na kiti kwarto para bisita. Sige, no day tati kayat mo. Kumpet ka nga rod kanyak, senyorita. Si katibilinan ni siya na mangispiakin ni Lolita, Pedrita. Apay, senyor. Anya ti ispya akan ni senyorita? Adda kamalala ni Lolita. Diyos ko, taijak pa siya na maaramid na ti kasta, senyor. May samet ni si Kana tonta. Aramidan ni si Kati bagbaga ni siya. Tapno mo'y bien ni si Pedrita. Senyor. Awan ka diti baga ni Sika? Owan, sige. Aramidag ti kayat yo, senyor. Muy bien. Kasta ti kayat ni siyak na mangeki ni Sika. Diyak kayat ti kontrabida dito Villa Gabriel. Kasta ti atap na. Iso abay-bay amon, tapno di marubruban. Ngam agpayso aya makikamkamalala ni senyorita Lolita. Diyak mo, iso nga da si putam. Ay, por Diyos. Nadagsanday ta nga ipababasol ni senyor kan ni Lolita, Benito. Talaga iso asikan ti mangkitan no agpayso. Panaknekam ti kinapudno. Agpayso aya ti atap ni senyor Esteban nga adda kamalala ni senyorita Lolita. Mang Josep. Dati saan apod no? Asino ngamin ti pagat-atapan ni senyor Esteban a kamalala ni senyorita Lolita. Ammom ka di? Dati nga ti dakastan ni Pipito aputot ko ti atapon na. Anya? Nakilala ni senyorita di kalisa nga ipaspasada ni Pipito. Atapon na matan nga kamalala da. Siloso at talaga ni senyor Esteban. Manangimon ang numero 1. Tangarote, Madi. Salmat apod mo day jay. Anya ti aramidan tayo, tapno mapanagnakan abidot ti atap na.
Mangisingasing ka man. Ay, anya nga, ti maisingasing ko. Masapul ang mapaneknekan tayo abiddo ti atap na, tapno sardengan nan adusaan ni senyorita. Ay, saan la, dayta? Amang ano anya pa iti aramidin nga kan ni Pipito. Huwag nga, Rod. Ay, aguray ka. Anya nga pa iso ti aramidin tayo. Masapul ang mapaneknekan tayo asaan apod no ti ipapabasol ni senyor. Iso at tulungan dak amang panunot no anya ti aramidan tayo. Apo! Apo! Awan samat ti bumalay ditoy. Apo! Naimbag nga oras yo! Ni, da kayo madgayam, Nana Pedrita, ha? Ay, agyaman nagtaada ka, balasang ko. Dumanon kayo, Nana Pedrita. Talaga dumanon nak, tanapatag tigagarakan ka. Anya-aya day ta, Nana. Adda ni nanang mo? Imaway da kan ni tatang, Sana bale. Sikalatan ti kasaok. Intanto danunan datatang kananang mon iji away, ta ibagata mo to ibagakkan ka. Anya ka di day ta, Nana. Lagrimas balasang ko. Di ka kumamaklaat iti damagakkan ka, ha? Anya-aya day ta. Di mo't sigod nga agayan ayat kayo kan ni Pipito? Ha? Da kayo ti talaga nga agayan ayat. Saan ka di? Uy, wan. Ngam gaputak pinikot day di Flora. Isuting kasar na. Kun adda ngamin sakit day di Flora. Kut saan akayat apasakitan ni Pipito. Iso aday jay. Nagkasarda. Ngam saan matlang ang nagbayag ti panagdenada. Takimaro ti sakit day di Flora. Kat iso ti impatay na. Uy, Nana. Ay, masyanak mo't akan ni Pipito. Nasapa na bano. Kat, awan ka din ti panagayat mo kan ni Pipito? Ha? No ibaga na nga isubliyo ti relasyon nyo, kat agasawa kayo. Di mo kayat? Kwa? Ala, Nana. Kababain. Tila damdamagan niyo. Kastoy nay. Adda ngamin problema akayat ko amasulbar. Kat numayat ka iti singasing ko. Kan agsarita kayo kan ni Pipito. Dakkal atulong dayta iti tao amaparparigat ita. Naimbagla ko man no di aginaw. Ha? Ikasamu dayta, Nana. Saan ka maawatan, Nana Pedrita? Dumngeg ka ta isalaysay ko, lagrimas. Kalpasan na. Agsalud-sudak tumanin kan ka. Ay, kastagayam. Kaasimat ni Senyorita Lolita, Iso nga rod anapanunot mi kanimang Osep ti kastoy. O anya, umanugot ka? Uray pamaranglaan ngagkasar kayon kan Pipito iti mabiit. Basta mapamati tayo ni Senyor Esteban nga awan basol di asawa na. Nakababain ka ni Pipito? Ngam, mayat ka. Dipindi daytan ka ni Pipito, Nana? No kayat nakpay. Kayat kumot, Talaga amat nga gayatakan ko, ana? Ariglado nga rodan. Agyaman na, lagrimas. Matulungan tayo itan ni Senyorita Lolita. Umay ka. Inta kasarita datatang kananang mo. Kwa, kasarita yu pa'y nga umuna ni Pipito, Ang mga nadinakmatan kayat. Anya kita saanan. Tumalyaw ka itilikodama. Sumunga din ni Pipito. Ha?
Ay, ala, iso ngagpayso na. Iso mismo tinangibaga akasarita ka. Iso nga awan ti parikot lagrimas. Dalangan tatangken nanang mo ti kasarita tayo. O sige nga, Rod. Katsapay ko mata santo na kagura ni Senyor Esteban ni Senyorita. Ay, kaasi mo! Mapamati nga ta dapit drita ni Don Esteban nga awan kinapudno ti atap na. Gagayem, di liwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!